nabanye abaphakathi kwethu egameni likaJesu Kristu. Amen. Iyamangala-ke le, iyamangaza lento ekhulunywa ngumoya njengamanje lelizwi elincane, ngoba nami uNkulunkulu ubekile okuthile kwakho ukuthi kuyasiza ukufunda kuJesu. Akusizi ukuthi ucabange ngendlela yakho. Uma ubiziwe ngeke ufike uhlale phansi bese uyalandela ukuthi yini engibizele yona. Then bese uyezwa ukuthi kuthiwa andikuba uthathe istep. Haleluya. Bazalwane, sikhonzile thina. Kade sikhonza noba kumthombeni, ngoba kumakhathini, ngoba kudlala iy'nkabi besikwenza nazo. Haleluya. Ngibukile ukuthi ngangicabanga ukuthi ikona lokhu, kodwa hayi, umoya ogcwele esengingena ngihleli phansi kwabonakala ukuthi akubona nama-result futhi aphuma ukuthi cha akuyibona lokhu engangicabanga ukuthi bona ngacishe ngagaxela sikhonzile, besikhonza ko-Ashburton, sikhonza ko-Bumbuli College, sikhonze ko-Potchefstroom, ngabala nje ziningi indawo esikhonza zona. Ngathi mina umoya ogcwele kanti lento bengicabanga ukuthi iyona kanti asiyona. Aphumile futhi ama-result. Kusho ukuthi ubaba-ke ngelinye ilanga engakashoni, uma ngabe ngingakhuluma iphutha ubaba uLubanyana uthi kunenkemba edry njengalophephela. Uma ngabe ufola ivele idry phezu kwakho besiconcisela i-aluminium. Uma ngabe uphakama ihumulukile kunjani iqala ngayibamba leyo, ngathi akwengihlale phansi nami ngenze lento eyisiprofetho. Kwakhona izinto engiyitholayo eziyimfihlo, ukuhlala ngilalele kwangisiza mina. Haleluya. So-ke umoya ogcwele-ke ephakathi kwethu uzosithiphisa namhlanje ukuthi singenze njani ukuze singakwazi ukuwa. Glory to God. Lethu uPawuli nawe othumile uqaphele ungaba ukuthi yini umoya ogcwele uzosithiphisa. Awuzithi uzothipiswa yini, kodwa sizothipiswa umoya ogcwele ukuthi singenze njani. Yabona manje sizovele siyongena kuMatthew chapter 5. Kukhona amavesi amancane. Lithi iBhayibheli yonke imibhalo ephefumela uNkulunkulu. Kunamavesi othi uma wafunde eBhayibhelini uwathathe for granted kanti serious. Manje iBhayibheli yonke imibhalo ephefumela uNkulunkulu ilungele ukuthi ilungise iyala ukuze umuntu kaNkulunkulu akhuliswe. Kunjalo ngifuna sifunde uverse 1 kuphela, Matthew chapter 5. Iyamangaza lento ngoba umoya ogcwele nami uyibekile kumina. Matthew chapter 5. Yeah. Kwathi ebona izixuku wenyukela entabeni, esehlezi phansi abafundi bakhe beza. Awuphinde futhi esenjani ehlezi Phansi. wenze njani? Abafundi bakhe beza. Ngizokhuluma ngokuhlala phansi. Ukuze uNkulunkulu abe uyena ogijimayo. Uthi-ke uJohn chapter 15 ungumvino wona thina singamagatsha bese sithi ngale kwami ngenze ikho. So insindiso akusiyona lento engicabanga ukuthi iyona. Sikhonzile ku-Ashburton saphinda futhi sababona abantu ngeke wamenshina amagama anginalo lelo lungelo. Abantu bawiswa yini ensindisweni? Bawiswa yilophephela lokumile laphezulu. Glory to God. Yabo? Isizaphi-ke lento yokuhlala phansi ukufunda kuJesu ukuthi uJesu njengoba ehleli phansi angithi uqhamuka phezulu. Wena uthe noma esehlile wangama wanyukela entabeni wafika wahlala phansi. Isifundisa lento yokuhlala phansi, isifundisa ukuthobeka. Amen. And akekho umuntu ongaziyo ukuthi ngithobekile phakathi kwenu ngaphandle kwaJesu. Akekho futhi ongaziyo ukuthi ngiphakeme ngaphandle kwaJesu.
Kodwa umoya ongcwele ekuseni namhlanje into azosithiphisa kuyona ukwehla. Uthi uma mkhamane ngelinye ilanga umuntu ohleli phansi akawo. Angisho yabona Jesu esehleli phansi. Yes. Ngoba manje esehleli phansi inqubo kwani manje wayesevula umlomo wakhuluma. Yayizwa lo. Lalela. uPaul ngelinye ilanga efundisa lo uyamfana lo ehleli States lapha. Wayefundisa uPaul wazivela lumfana wadala ngoba la kufundiswa khona uSathana akayifuni indaba ukuthi kufundiswe. Ufuna ukuthi abantu babiyoze benze izinto bagcine bengena be-empty. Kodwa becabanga ukuthi bayazi kanti akusikona ukwazi. Ubabonile abantu ekade sikhuluza nabo engeke ngize ngiwasho amagama abo bebeshona ngapha nangapha okungelona icala ngoba ukuvutha komoya ugcina sekuvutha ney'ndebe zomlomo. Kodwa uPawuli into ayibaluleka kakhulu ukuthi nivuthe emoyeni not ey'ndebeni zomlomo. Kuyenzeka futhi uthole ukuthi uvutha ngey'ndebe zomlomo kanti emoyeni awuvutha. Yabona? uJesu-ke phakeme. Ukuphakama kwakhe uJesu kwenze ukuthi nakuMatthew chapter 13 sizodwa asambe sekuyena futhi sizwe indaba okuhlala phansi. Ufunde futhi uMatthew chapter 13 ngasolwakhe. Uzozwa futhi uthini yayenza uJesu. Ufunde futhi verse 1. Verse 1. Matthew chapter 13. Ngalolo suku uJesu waphuma endlini wahlala phansi ngaselwandle. Uyayizwa lo ngasolwandle esikolweni la kukhona i-fallen angel. Yabona? Nayo angazi noma uyigabisela ukuthi bubuthi wena walahlelwana ezulwini. Yabona? Awufundi uqhubeka verse 2. Verse 2. Yeah. Kwasekubuthana kuye izixuku eziningi waze wangena emkhunjini wahlala phansi ucaba lonke lumi oku. Yes, waphinda futhi wahlala phansi. Yes. Isho ukuthini lena? Isho ukuthi sakhile yazi ukuthini relax man. Oqala umsebenzi uzofeza. So angikuthi lo impress ukuthi fan vele ukuthi okay manje mina ke ngisindisiwe ngiyakholwa fanele ubone ngoba ngenza something. No. Uhlala nje phansi. Oqala umsebenzi uzofeza. Ngeke uzuwe emohleli phansi. Angazi ukuthi uJesu wayebalekilana. Asibuyele kuMatthew chapter 4 kade ingwake sizodwa. Ufunde verse 8 kuphela. Ubone le ntaba le ayehleli yona. Wakhipha uJesu wahlala entabeni. Yabona. Ubone ukuthi uSathane wayekade emenzeni. Verse 8 kuphela. Matthew chapter 4 verse 8. Yeah. uSathane wabuye wamisa entabeni ende kakhulu wamkhombisa imibuso yonke yezwe nenkazimulo yayo. Yeah. Angathi wathini? Wathi kuye konke lokhu ngiza kukunika khona uma uziwisa phansi ukhulekekile. Yeah. Kodwa indaba yamayikho-ke lapho ekutheni konke lokhu ngizokunika kona vele izinto ezikaJesu siyazi sonke nolwandle kwayena uSathane wakhe lo yena uJesu. Yabona konke ithi iBhayibheli kwavela ngaye. So nje ayikho into ukuthi wayengazama ukuthi azamtshela ukuthi uzomnikeza izinto okweyezakhe. Yabona? Kodwa indaba misetheni wayibalekela le ndaba uJesu. Yes. Lithi iBhayibheli la Matthew chapter 5 waphuphuka wafika wahlala phansi. Yes. Laphayana le ndaba mawumile uSathane uyashaya. Mangabe uhleli phansi uthi noma ethi uyashaya ungangishaya kanjani ngihleli phansi kanje? Ungangikhipha kanjani ngihleli phansi? Ngiyakwazi ukukhetha. Kodwa mangimile futhi anginayo nefoundation noma isitense kuyisona. uSathane uzovela athi khwipha. Abantu bawiswe yini? Baze babuyela kuNkulunkulu abanye. Bawiswe yini? Bawiswe ukuthi bathe bebeziwe bangafike bathoba balalele ukuthi kwani uNkulunkulu ubani ukuthi ufuna kwenzekile. Yayizwa lo. Namhlanje uNkulunkulu uzosichiphisa. Asikwazi ukuphakama ngento esingayazi. Namithi uNkulunkulu bekukwani
uyayikhumbula wenzani uyazazi zona okade kuzona wawungazilutho ngensindiso wasuphakama kangaka manje ngento ungayazi ngabe uyafundiswa kanti kugcina la wathi uNkulunkulu esazisa ngamanye amazwi uyena wenza umsebenzi uthi futhi ngeke nenze lutho ngani kwami so wena ungawaresheki ngisho usufa ungawaresheki ngisho uyazi khona into eyikhulumayo kuJohn chapter 11 uthi ukholwa yini noma FOP indaba leyandaba nje imnandi ungala kwethuna iphinde ibe mnandi uhamba iphinde ibe mnandi futhi ushona wena okwakho ungasuki kodwa le ndoda inesineke sokuphakamisa abantu ithi masibaphakamisile besishaya le nto ekuphakamise ngayo bese uyabhamazela and kuyadepend ukuthi uphakamise waba kwi-level engakanani yabo kuyadependa futhi ukuthi ukuphakamise washeshe wathayini mewubise lapho uyakwazi ukuthi lithi ibhayibheli lolungile angawo ka-7 times aphinde futhi avuthi ayizwa leyo nto bawiswe yini abantu baze bakhonza abanye uNkulunkulu ngeke ngize ngiwasho amagama abo kodwa ngiyazi ukuthi uyabazi bawiswe ukuthi abavaze bafunde kuye ngokumnene uthobekile yayizwa leyo nto ukuze akwazi ukuthi yabona angeke ngempela sathi sikhonza ngelilanga eShibhathini kwaqhamuka omunye umfundisi yabo ashona phansi washona phezulu wakwathi omunye wayephathisa lapha ngabo kwathi uqhamuka umprofeti athene uthi uNkulunkulu nize lingaphakami mhlawumbe yakhumbula lo mfundisi bathi angazi umuntu imutaphi izwa kanjalo wayekhuluma English lo baba lo oyisilenda wayekade esebenza kaBhosa ngithiwa yimenenja kaBhosa la yamasiteli wena oyinterpreter yabo uthi-ke umprofeti nize lingaphakami bangayibamba abantu leyo baqhubeka negiya eliya phezulu kanti lelo giya lelo akufanele uma uselangana kwethuna and uJesu uthe nihlala phansi wayenza imishini yakhe wayiqeda yonke buka ukuthi Jesu wazophakanyiswa yini if wathathwa nje if intwana into engathi sho if namisa phezulu ngakwesokunenisa uNkulunkulu if into enjengamanzi yamthatha le yamisa phezulu uyabona ukuthi akulona if yabona inqola yakhe angithi yamafu yabona yamthatha yamisa phezulu mina mhlawumbe ungakwasokunene sikaNkulunkulu yasihlusela yayizwa leyo ngeke uzuwe nohleli phansi ngeke noma usuwile ngeke uzuwe kodwa mawuhleli nje phansi ngeke uzuwe sifunda kuyeke ngoba kunjani umnene uthobekile namhlanje uNkulunkulu wayesekunikeza igama elikhulu yayizwa leyo ngobani lesikebeni njengoba sasimbeka lapha phezulu simkhombisa izinto kwangekona ukuthi ufuna ukuthi ubone lezi zinto ezilapha emhlabeni eziyingcebo kwawo ukuthi enefuna ulingane nawe noNkulunkulu bezokubhakaza uNkulunkulu yayizwa leyo wenjakhela uJesu leyo nto ngoba babona ukuthi lo akebe namaqhinga yabona lona uthebeke sebuye entabeni sengasafasikile sefundisa wayesehlala phansi ngoba ukuphakama uyabona ukuthi uma ngabe ngizothi phakama kanjani ngumuntu ngoba phela uJesu njengoba ezile emhlabeni kwathiwa akabe umuntu kodwa umuntu yabo kwaphakama uKristu elithi iBhayibheli uKristu ngokudiweyo kaNkulunkulu kwawuyena ukwazi ukuthi akhulume izinto abantu zikwazi ukungena manje ukuphakama ngeke uzomuzwa ngeke ubone inkosi ngeke uzumuzwa ngoba veli uphakeme iBhayibheli ke kufihlile kwaba noqonda wangulela ingane uthi-ke uNkulunkulu kwabakuhle ukuthi kube njalo kuwo yabona ngamanye masimangehla ngikwazi ukuthi ngilalele kodwa mangiphakeme angikwazi ngoba veli ngeke ngikwazi ukuthi ngisentabeni ngizwa abantu abalapha phansi kodwa mangabe nami ngiphansi njengabo ngizokwazi ukuzwa ukuthi kuthiwani then bese ngiyalalela so-ke ngiyazi ukuthi uSathane uzohlasela ngale ntshumayelo uzoqala kumina kodwa praise God ukuthi uzokhulekela yabona uyena uzofuna ukuthi ngiphakame
and njengoba nginoJesu into enkulu kabi nawe into enkulu kabi lize lathi iBhayibheli lishayise ngathi abanye bakhulu nami yabona so ke uMaria yes hayi mina kaJesu uMaria lo wayehlala noMartha yabona lo munye uyawarishela ukuthi hey manje ibhizi lana yatatazela manje lona wathi uJesu yimali lo kethi isabelo nje isizwe uMaria wavela wayehlalela enyaweni yes lo wawarishela ngezinto eziningi ngoba manje ufuna ukuthi naye uJesu apay attention akwazi ukuthi ene Isaac wathi intana lapho uMaria kethi isabelo esizwe uhlala kwaJesu ephansi ke wenza kahle uJesu uhlala phansi ngoba lithi iBhayibheli izulu lesihlalo sobukhosi umhlaba uyisinabelo sikaNkulunkulu ngamanye amazwi uJesu wayehleli enyaweni likaNkulunkulu bakhe uzakwazi ukuthi uconnected ufike kubo baba phezulu kubo uJesu phakathi kubo umoya oyingcwele bese kuba amalida lilalela amalida ngoba khona into abayenzayo emfundweni yabo iyenza inkosi emakhosi okuyona ke eyilida yangempela eyofika ibuzo bakuqhamana ukuthi bakuqhamana wabagida kanjani abantu sekufanele achaze bakuqhamana wabagida kanjani so besingekho thina siyalandela mangabe bakuqhamane unqamukele intambo le ehamba ngendlela yakhona ngokwazi ukuthi usakazela nathi emajoni yayibona leyo nto so umsebenzi wami-ke mnokhulekela bakuqhamana noma ngingafuni ayikho indlela ukuze angamdukisi usathane ngoba meke waduka uqhamane obvious ngidukile nami ngoba ngizocabanga ukuthi iyona le ndlela kanti akusiyo yabona ukuthi uPawuli-ke umuntu ocabanga ukuthi uyazi akakazi njengoba kufanele azi yayibona leyo nto ngoba ulwazi sometimes liyakhukumeza yabona nami nje lolwazi engiliphiwe lungangenza ngikhukhumane kodwa ngifuna ukukhulumana yabo Jeremiya kwakumuntu wazi izinto eziyimfihlo athi uNkulunkulu okheyazi uthini ijimani ufaka isilonda lo muntu asile singezophola ufuna ayibona efanelekile nokuphola kanjalo futhi kwafaka ivaka sathana ngoba uyena uphela umele ukuphakanyiswa njengana lokhu izodana umuntu hey kanjalo indodana yomuntu imele ukuphakanyiswa njengalokhu uMosaphakathi siyohlala kanjalo indodana yomuntu imele unjani so yini ongathi uyayazi manje wena ungaziswanga siyaziswa uNkulunkulu owenzayo azathele ngisho uthando lakhe enhlizweni zethu mina ngingenalo uthando anginalo uthando mawubona luthele uNkulunkulu ukuthi ngikwazi ukuthanda umthakathi ngikwazi ukusikela umthakathi utshani yabona uNkulunkulu kwazi ukwenza lokho imvelo yami nje ayivumi lokho mengithakatha kufanele nami nje inyangeni event evuthayo kakhulu kodwa uNkulunkulu ukwazi ukuthi angenze ngikwazi ukusikela umthakathi lezi kade ey'bekile futhi ebusuku ekufanele zingikhiye ekuseni zingangithinti ngoba ngihamba nomlilo ogodulayo mangabe ukuthi unesilonda esithile emzimbeni musukhathazeka mangabe singasuki yabo masisuka futhi dumisa uNkulunkulu masingasuki sikusondeza kakhulu kuyena uzovuthwa yayizolona ukwazi ukuqonda izinto zikaNkulunkulu so ke angikwazi ukuthi ngingafakanga ngento engangingayazi ngimele umloku ukuthoba kuphela aphakame mangabe umenyiwe baba emshadweni amdohlala lapha phansi bese kuba yilo omenile othelele ucela usuke lapho kuyele imali naye uJesu kwavele wathoba lasuka ifu lamthatha lamisa phezulu kodwa umzali sayindlo sezazothuka imadoda segalile nimeleni nibuka lapha njengoba nimbone kanje nomiseko yafuthi okungakanye yayizwa lonto uJesu ke uyena izolo uyena namuhla uyena naphakade so ngaphandle kwakhe singenzi lutho angikho ke mude but instead of sharing Jesus